Jisu Kristo kami pa arwaya, kapio japa sero pinu mempe kai pa asansa, nempal komo ngunum jala selo aloni timi bidu. Sero ngunu Psalms number 18 verse 3 sim kakasa. So ludo, I call to the Lord who is worthy of praise, and I have been saved from my enemies. Sega verse mi luko sudu palutinan kone takasa, ane kone dutu, mo ke nganye dutu. Heka ngai dol sadinya tola mo nupe muchinende belama pa pon mitu la mo ka animi pun mule la takate ane nupe muchine ngeke ngai si dol sadinya la do lutu holulyo ane mo miluko tu la mototela heko mo ngami kalyang kada la bible mitu la biakolal kakakle Psalms number 18 sim kapatu. Psalms number 18 no mo pude pukala la hentu ngonge ka anemi luko mapa pinemi aislo si luko lupio kente ne netamba na David raja pinemi luko lupio done mo ko ka tenkaron ka alio mo mika kaunu atangka mempala pa mulio hala kapabudo Hose ka verse triote kako David raja mo pinemi ludo ngone da anala pinene mi gyochi nonge mi laru la nonge mi yangudu ngimi ka kauno kla no miola yo kun mapa dao bidu hopa ni mi hempe kai pango asa du la ludo ngunu tare jije Christian henka jaje ko kapyo ja pangun humi pe luko keno no luko da pujo ka ane ka lunu nyampa pini mi luko keno nung pa pe ngunu pini mi luko keno no luko da pini ngunu ka ane ngunu ka aba mo ka mulama ne kedia pi hokone tare nyima hopa ji kun mo ka ala adindo ngunu hene miane aji Apatani luko sedo jalo molu mubi lama sene pe bostu dodu hopine ka mubi lama ne bostu nyimadu hopa kapioja pangunu ji kunun ko heroen ka ache tengkaron ka asjal pinem luko luri bekino pinemi luko luri belala ho ngunu heke bao ngunu ka hene miane atami ngun ka aji Apatani luko keno ngeke hela iche heroin ka dukto klip do ka iche madat muka prepat na o jalo o baki o jalo hala luko keno hopa ngunu seka burst ka tonse khemionemi hempe aita gesa kapio japa David raja yang pa ne jalo lichi jalo pinemi luko luri besa pinelo yangu ko dupa pinelo arwai do ko dupa mulajami selo pinel yang kincho pineka arwai do kincho amen.